ya urire ki kuthurene atongeria no ntumbere county ya Meru ti county o ndene Kenya itwire ijikene na ina sauti rai ukorwa no wimethene ya Kenya wina sauti ya county ya Meru ile gukirika no waziri wa Roji aliuga waziri Roji utewe urimethene ya Kenya na ara Kenya kwaririrwa ya Nandi kana yu yitite mbere wiri county ne ya Meru uria umba kwirwa na ukirwa na strategic sauti wega atongeria Meru bombere Chief Justice ura to Meru ari ura no bangi na ndia karia jaiku ura ari to Meru na ngiyengi arugamire tiro bayro ndia ari political leader ura umba kwaria me otiro Meru yaga political leader ugwesimika ura gwita Meru bonde na akariria Kenya president yakaigwa na kwaria na akariria renjo ni wingi akaigwa na kwaria no barogere kingengi kimagutene abana umurumenya intwe konejaga ora na kurukiro ne gita iri agirire na ariku na ntena thina mithikare ntwe na ari thirikari na thina turi ona akiugitu kali thirikari na ari ome na ari wenya wati kuga nengirwe wewe ngwa ne sarendete na ari miru atukaire ba ino ntu araganirwe tu na itu aragenwe kinya tukoru jambe ayikirige kirine wono mwanka tuirebe tuirebe ndene riu tumare tukiaraniria na bangi twakama turiku number 2 rutere ni rwa county barwire inyokorwa nuri kuwande utiurwa MCA bendeje governor ndeje abunge bende abunge bategweta inya constituency baere yes ite kumenyeka inaire no tenyo bakonderiba we takire MCA county assembly otikyo ote agenda bene ore uga be ibakonderiba waja kire ngabana harita manto misirinias atijera kedere kuntare kitini ga iteku na itu kwenda strategic leadership kire county yonde na kiri national kiri antu barabara ndene ya mbunge no mwanka tuithire sauti yetu ya Meru ichoke center ya Kenya sauti ya Meru ichoke center ya Kenya na level chionde this time round no mwanka mwananchi achiulie sauti yekwa inairi tiko thura mtu tu utherio u nonto au gukundia mbuga chai roze uchuru kana agwa silipa kana manto je uja kuanga kwewa silipa angankwanda nkandi angambi manto jatina gitumi kabisa utinara jetete antu ibachiurie mitu athura atongerio kaigwa batu meatu twirie nchamba tiarega kingangi mbere gitwa kingangi na itware agitubui manyara itware nakyo itware na ba muiraria strong ne nyambere o ikware na bantu angaine bantu mbijiwe bakaloeo before na inya ni ikware na bakaraure ikware na ba kinya kilemina araia antu bakaigwa ukamenya kwena a strong thinking team na ida ayukorwo ibao bau bena sauti ya Meru ibao bakomba ko unite Meru bwega na ikarika ndene Kenya ibao kinya chairman ba council baira chiambere no igawo kwena chairman yo county council ya Tharaka-Nithi chairman yo county council ya Meru chairman wa county council ya Nyambene no kaigwa kugwa na ngugekethere kito this time round ai Anjoli ncheke Meru re ena kiugo kirisia cha Meru daiji tutigane na Anjoli ile ikachoro mantu Anjoli ulinte kwaria mantu Anjoli tutigane najo
mantu anjuri ya koro jari mwanya muno turi aririe siasa national era ikatibene indi aririe antu bara be katiba nonto njuri ote resources controller njuri ete na resources njuri ote umba kuga gega kurukia watho bugo gwata national njuri te kuga into bia community njuri ni antu bonde tukwerano ya kuru wi community gano ne ona tumba kuja kumburi njuri ewi cultural ndi ariria na aria muntu ure othuri muntu ure oithikari batukiri national government ri ugatega si public service i public servants baiko strategic bomba kwithira betu tethagia thai ibaiko gotebo na ndi challenge rero na nte arega ri ndauga miru bumberewe muno imbijitwe deputy president aguna kwenda no twari deputy president